Takwenya agira airoroki tena saa ajoito nchere karibu kitii enang' oolotorok Maasai Beekeeping Initiative. Ore ena naa reten nadumu biashara nedumu olosho lang' lormaasai. Etaa kiti enkop, egira iltung'anak aaponari, eishiakino nikipuo dukuya kigira aibung'a niking'oru nkoitoi nikintobirie maisha ang'. Ore piing'or olotoroki nemeeta olokeri nemeeta orpolosien, meeta sii olotoroki osilanka oji peemelo aok. Neeku emaidurra kilo maasai mateng'ena mataas kuna naasitai peeming'uari iyiok tesiadi. Neeku maibung'ata tasieku oleng enewueji e Maasai Beekeeping Initiative oinyang'u enkidong' oolotorok. Ninye kuna pookin naiborr natii enewueji naa kelelek, ore peeku inyang'ua naa kelo dukuya igira aramatie keon, niramatie enkishui ino, nisumie nkera nidung'oo nkishu inonok teboo. Kepwonu ilameitin kake meeta olameyu olotoroki naa kesidanu imbaa teyie. Neeku karibu tasieku mainyang'u nkidong'i oolotorok peekitumoki aashom dukuya. Kayieu siyie naarik kidogo maing'ura kuna kidong'i oolotorok enaikununo tenewueji nabo o nabo. Ore kuna kidong'i naiborr nidolita tenewueji naa enap enaisho oolotorok karibu nkiloi 25. Nidol ajo toororin enapita iltung'anak naa keishiakino nikipwonu pookin aibung'a peekitumoki aing'oru. Ore piilo aing'uraa ena kidong' naa ilo adol imbaa sidain naa ilo aing'asiakino, tapala maataboloki enkidong' tenewueji pole pole nena enkidong' oolotorok naa ntayu ena mabati eshumata. Ore kuna tooi naipangana tenewueji naa kuna ejing' ilotorok, meeta enemejing' olotoroki, ninye epiki ajo sinanu piilo aitereu ilukuny oolotorok naa tinewueji epwo aipangana nepwo aajing' inaishi. Naa ore piing'orr ena kidong' naa enewueji eim ilotorok egira aajing' nelutoo enewueji, kune wueitin elutoo ilotorok egira aajing'. Neeku keishiakino ake naa ilo dukuya igira anyok peyie kitumoki ataa iltung'anak oopwo airiamarie enkata natiiki. Neeku karibuni pookin